van'wani va ku kumbixani loko eka lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi a ku ri vo police commissioner va ze va nga va acting police commissioner lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi va ze va nga va police commissioner ivi ma swi tiva sweswo kwa kaya se va swi hlamuserile na loko mi yingiserile loko va kha va vulavula hi ndlela se na ku ta ku hi twa ku n'we kwala mi nga komi angulami ku yini ka mhaka yeleyo ya ku nikiwa ka vumbhoni hi mukhomixinara wa maphorisa eka general Fanny Masimula hi ndlela leyo ka tele ku timhaka tele ku tini hi ndlela yeleyo ta ka ta ya hala na hala swin'wana swa leswi swi hetelaka swi hlupha ku ya amahlweni kasi yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku kumbexani siku rin'wana hi kuma nkarhi hi vulavula hi yona i timhaka ta timhaka timovha leti ti tirhisiwaka ta vutleketli ti rhwalaka vana va xikolo mungu twi ni mingisero wun'wana u nghenile laha kombisa timhaka ta ku tin'wana timovha ti khandziyisa vana vo nhlayo ya le henhla ku tlula leyi va ku yi ringanyisiwile ku hi yona se swin'wana swa leswi kumbexana hi ta lava ku na wehe hikwalaho nga komi yingisero wa mehe siku rin'wana hi kuma nkarhi hi vulavula hi yona hi twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yaleyo toloyo mi tivise hi ku ndya misaveni ka dokodela Norman Mabasa lava va nga vikiwa ku va va hundze emisaveni hi nkarhi lowa wa lava va ri MEC wa ndzawulo ya rihanyo na nhluvukiso wa vaaki kwala ka malembe ya 12 magidi 12 na magidi 13 kambe ke mi ta tsundzuka ku vuye ku va na ku va loko ku ta matsundzuka ku vuye ku va na timhaka ta loko se ku fika kumbe loko se ku ta fika premier Mathabatha ivi va hetelela va nga ha lavi ku ya mahlweni na ntirho sweswo leswo hi swoho swi nga hetelela swi endla ku va MEC bya vo byi hela a ku ri xirho xa sama se hi ta va ka hi bula na laha va thorili ku nga muchaviseki Castle Mathale hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku a ku ri yini lexi xi endle ku va ya va teka dokodela va ku tana wena i ta va MEC hi ndlela yaleyo nako loko va languta leswi va nga tirhisa xiswona matitwelo ya vo hi wahi ka matirhelo lama va nga va na wona na khale ka MEC lava va nga etlela vurhongo lebyikulu hi ndlela yoyoleyo se i mhaka leyi hi nga ta va hi kha hi bula hi yona nhlekani lowu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka eka timhaka ta ku hundza emisaveni ka mabulandlela loko kha ku langutiwa ka matirhelo ya voho hi ndlela yaleyo ku ya hi laha a va tinyikele ha koho ku korhokela vaaki hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi bula hi languta vutomi bya vona dokodela Norman Mabasa loko hi bula na tatana Castle Mathale hi ndlela yoyoleyo seke sweswiwani lava ku ta twa ku hi khomete timhaka ku fika laha ka hafu ku pele awara ya 12 kusuka kwalano ha dzika hi mhaka leyi nge le ku humeleleni le ka commission la ku ta twa ku n'we mi le ku voneni ka yini ka mhaka yeleyo loko mi kha mi languta tinhlamulo leti ti nge le ku teni mi angula mi ku yini n'we ka mhaka yeleyo ha swi tiva ku swa ha ri kule ngopfu na lava nge le ku hehliweni va ha ta va ta vulavula se swa ha lehile ha ri kule ngopfu na ku fika amakumu ka timhaka leti kambe ke i mhaka leyi a ta tsakela ku na n'we mi angula hi yoho na timhaka leti ta vutleketli bya vana va swikolo lebyi byi vonaka ku byi ri na nxungeto swinene loko swi ta ka timhaka ta vuhlayiseki bya vona se mhaka yaleyo 0860 002 u kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi sunguleni hi loyi a ri xitlhangoma nhlekani loyi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Nhlekani Bootpet minjhani mi ri xitlhangoma na Khensa hi pfukeli papa Khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wini hey man Bootpet for the first time USA yi vuyini aka United Nations and sweswi ve le meeting lava fanelaka va vulavula hi yena President Donald Trump na President ya Brazil ti-keynote speakers na President ya hina ni vona leswi ri opportunity ya kahle for South Africa ku yi lunghisa ti-relations ta hina na USA hi ku sweswi USA yi tiyimiserile ku yi relaxa ti-tariffs aka South Africa on condition ya ku loko va ta investa leswiya swa BEE ya hina
a va yi ngheni America ma swi vona ku swantswanyana swantswanyana Buthpet laha va fane va vulavula because surely USA yi suka kule na yona ende hi yona leyi a yi fake ti-sanction yi tlhe yi pressurize government liya yi nga vuya yi famba leya mfumo wa xihlawuhlawu ene swi ta endla ku ri na ikhonomi ya hina yi kula ma swi vona na investor confidence i mhaka ya kahle ngopfu swin'wanyana milestone leyi va nga yi reacha sweswi ni sure ku mi yi landzelerile Buthpet na Palestine yi kona mara yi va nyike condition yin'we ku Palestine yi fane yi take over Palestine ka ti-security forces ta yona ku nga havi na ti-security forces timbirhi kani ku na Hamas hala tlhelo ke le Gaza ma swi vona ni twa swi ri kahle swinene Buthpet mahungu lamanene lama hi ta vi hi kha hi twa vona ku va developa njhani ntiyiso swi endla a swi fani na leswi va yo weri misaveni vo yimisiwa sweswi va tlhe va campaigna ni va ri va campaigna ro dina and i ra four va kha va ku loko va campaigna hi ro dina a Uganda ni byeleni xo nandziha ngo xitulu lexi hayi mativa kasi hi swona Buthpet iko vutovela khetsa swa ku kensa mina akenza xi fane xi nandziha xitulu lexiya xi fane xi nandziha mativa kambe hambiswiritano 0860 ni n'wana ku ya Afrika wa vulavula wena u angula ku yini ke yin'wana mhaka yi ku un'wana ni rhumele hungula a ku na vatirhi mani vona ku yi ri yini mhaka leyi a ku na vatirhi lava tirhaka laha hi loko ta swi vona ku vatirhi nkama wun'wana va hluphekisiwa loko ri xini va ri ku na vatirhi va tirhaka ka water and sanitation eka mara va le ka khampani leyi va nge i Pristo Security vanhu lavawani va fika kwalomu ka 86 va le Middle Letaba va le Tzaneen va le Nandoni va le Nsami va le Mokamapuve hinkwavo vanhu lava a va se hola tin'hweti tinharhu hinkwato leti nga hundza security yi hola mali muni yi hola mali muni security leyo mi ku hayi i holile i ta ze i ta yi tirhisa tin'hweti tinharhu hi mali muni va ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo ni ku va rhumeleni hungu ra kona sweswi ni la ku twa ku va ri yini hi ku tikhampani leti loko ti thoriwa ta byeriwa ku mi fanele va mi ri na mali yo yi kota ku va yi mi fambisa ku fika laha kambe tin'wani to ndza ku rhandza ku fana na yaleyi ya Pristo Security va nga holeli ku vanhu va nga heta tin'hweti tinharhu hinkwato va nga ri ku holeni and loko wo vutisa ku gadi i mali muni i nga kuma ku gadi mfumo wu chajiwa 20,000 gadi yi hakeriwa 5,000 akova ku swi swa tiko lera n'wina leri heyi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hayi amkeleni miyingiseri loyi nhlekani Nhlakani Moshi na vayingiseri ni tata na Mhlakazi va vulavulaka ni lava ku kombisa ngopfu leyi ya ti-overload ta vana va xikolo ku ri hi mavonelo ma mina ni vhela ona swibazana swa ku ra vana va xikolo minkarhi yin'wanyana ya ile Maxakazi nkamalo wa mi nga sewa nkamalo a ni nga sewa n'wina kokwani se masunguti sorry ya twanani swilo leswiwani ne a hi swilo leswi swi nga ka control ngopfu ya vatswari mara vatswari na vona va na xiave xa ku va fanele va swi control ni toka ni nga boxi maviti ma swibazana swin'wanyana ku va na swi maketa moyeni mara mo ni mi kombisa ku na swibazana swin'wana swi yaku swi maka kwala Giyani swi yaku ka private school yin'wanyana ni swi tivaku a swi koti ku teka vana payload va more than 15 n'wana i tshama a sitini ya yena a ringana kahle mara price yi va yi ri ehenhla ivi ku va na leswiya swa ku swa swi kota ku teka vana va 30 ka xibazana xin'we price yi va yi ri ehansi so minkarhi ya ku tala vatswari loko va byeriwa ku ri a va hakeli mali yo karhi a va lava ku ta vona ku ri n'wana wa mina loko a ni hakela mali yo fana yaleyo i ya tshama njhani xibazaneni xexo i number 1 yaleyo number 2 ti-driver ku na permit leyi va vitanaka ku ri i operator permit ku na permit leyi vitanaka ku ri i organized permit ya ku ri vana va xikolo na ti-permit leti timbirhi ta hambana
lewa organized a swi koteki ku a nga ya layicha a renkeni then i va a ri na nkarhi wa ku tala wa ku tirhana na vana va yena va xikolo mara lewa operator permit ku va ku swi ta va nga swi cele mara ko va ntiyiso lewa operator permit loko a hleketa ku i na tilodi tinharhu a ku no loko no tihunguta ti va ti ri timbirhi mara ti va ti ri timbirhi ku na xi overload mi kota ku tlhela renkeni ya zama mali ya petrol na ku zama mali ya cheki i xi xin'wana xa vumbirhi xexo xi xa vunharhu maxi hambi ku ri ka government ka scholar transport me driver tibazi ka university yin'wanyana kwala joni loko ni suka la ka university leyiwani ni a Soweto ka campus ya le Soweto masiku hinkwavo nampundzu ni suka la a joni hi 6:20 around vo ma 6:45 ni va ni kha ni crossa roboto leyi nga laya a Shell garage ma yi vona a bara loko ma ya ku hindza bara na Shell garage laya kona mabazi ma ta ma kha ma suka vo Freedom Park vo Eldos ma crossa laya ku na bazi ra Costina ni ta ku ri vatana va famba vana vona famba ku bazi rena vona a va swi tlhogomeli sweswi na ku swi lavula swi nga va pfuna siku rin'wanyana bazi ya Costina mara vana lava ku va yime laha bazini leriya hambi mehe ni nga bus driver ni nga chava ku ri drive mara kha ku ri a government scholar transport loko swi karhi na ku government yi karhi yi hluleka yi kha yi manyanisa vana hi ndlela liya a ka mapatu ma joni lama ma nga busy na hi ri yini a ngo operate kha ku ri xa hina xa public man twisisa so mani ta ku vatswari na vona a va hoxi xandla ka ku ri vana va vona va famba kahle but again na government loko ku ri a famba ku bazi ra Costina a nga va a hakeliwe mali ya mabazi ma yi 4 mara a va teka hi bazi rin'we va fanele va swi lavisisa and a ni ta kombela ku ri loko ku swi possible na n'wina mi pfuneta ku bazi leri swi lavisiwa ku ri why ri lava vanhu va hlayisa la khona liya it's just that this week a ni tirheli kona a ni ta mi tekela a video ya bazi ra mi ri vona nampundzu hi leri ri na vana i mabazi mambirhi ri va ri lehini vana va yimele leswaku swi tlhela swi chavisa leswaku bazi ra ni loko ri jika at some point ni bloka patu ni ri pfulela ndlela ku ri a ri hindi because of ni tswela vana lava ku loko ri jika ri voyama vana va phuxana xin'wana xi ngo hona hlomuka ku tiva mani nghozi ya humelela mara swi veka driver aka khoma xi xo hetelela mhaxi ti-driver hinkwato ni vulavula ni ri bus driver sweswiwani lava rhanga vana va xikolo hi nga tsakisiwi hi ku hi layiche vana bazi kumbe taxi yi tele mara siku ra khombo loko ri ya humelela loyi a nga ta ya a jele kumbe a nga ta langutana na ku license ya va yi scraper off hi wena why i fanele i fotela ku va i layicha vana i va manyana sikisiwa ku ri apatwini a wu fambi i ri one un'wana a nga ta a ri reckless a hi nge hi languti vu-reckless bya loyi a nga ta va ku tlumbini hi ya languta ku i vana vangani va nga vaviseka ene vana va xikolo loko ku tlumba ni bazi kumbe taxi ya vana va xikolo swi nghena ngopfu emahungwini ku tela ku tlumba leswimovhana swimbirhi swa tiphurayivhete swi nga na ti-adult individuals a phakati inkomo maxi khenseli boto wa mina 0860 543 nongona ku Afrika wa vulavula mkwembe ntlhanu timinete ntsena kupela ora ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula ka xala wona twi kusuka la studio 2 hi le Polokwane amukela n'wana mingiserelo nhlekani aye mati njani papa mina ni pfokeli mjani hayi okay mi nge thamunyana rito rero ni ta kota ku mi twa kahle mi ri yini n'we okay mati ndzi khomele mati la mina a ndzi xikinganyana leyi nga na yona la ka MT Stream kumbe la ka Kumani loko muko hina mi vula mani n'wina kwalano hina ndi vula vatiko va mi rhumini hi ku hina vana exikolweni ya kambe mi nge vuli mi ku mi rhumiwile vaakatiko loko va nga mi rhumangi mi vulavulela n'wina ndi vulavulela hi mhaka ku hi va na mithini hi hlangana hi nga jikajiki kwalano a hi yeni mahlweni loko hambi mi ri na meeting hambi mi ri na yini kambe a va mi rhume ku mi ta ka mi vulavula ka munghana lonene na hi swona vutisaka swona okay se loko va nga mi rhumangi swa ku n'wina mi lo teka xiboho xa ku vulavula ka munghana lonene se vulavulani mi yimela n'wina okay hayi ya twakala mali alright lembe ra ku hela hi ve na meeting hikwalaho ka ku hi la ku yakeliwa a xikolo lexi xa Daniel Primary School ku ve ku strike-iwa ku huma a nhlamulo ka MEC wa education ivi a ta hi hlamula ku ri hi fanele hi ta xiyaka hi June 2025 so nhlamulo ya hina lexi xi hi hlamarisaka i ku MEC kumbe premier vo lava hi strike futhi na hi ku loko hi va lava hi lava nhlamulo ku ri hikokwalaho ka yini ku nga sunguniwi ku yakiwa a xikolo hi ku sweswi va yo miyela swa hi hlamarisa ku ri why va nga ti va ta xiyaka kumbe va humesa mali leyi va nga ti va ta yaka hi yona sweswi ku miyeliwile loyi a nga mi byela ku xi ta akiwa hi n'hweti ya Khotavuxika i mani
i-MEC wa education man ni nga ka ni nga koti ku vula vito ra yena hikokwalaho ka yini mi nga koti a mi ri tivi a ni le ku ri tiveni se swi vula ku mahemba mi va nga na tinhlengeletano mi nge vi na nhlengeletano na munhu n'wina mi nga n'wi tivi n'wina mi lo swi twa xihenhla lava va ri koka nhlengeletano hi vo va tivaku na ku MEC mani n'wana mi nga ri kona that's why n'we mi tsutsumela ka radio i mani MEC wa kona ni nga va ndi rivale a vito ra yena hi vo xikolo xi ka a xi mi vavi xikolo lexi swi vava ngopfu ku vana va hina va le ku yeni kwalaya ende i ndhawu leyi ka yi nga tshamisekanga ende i xikolo lexi nga xa khale xi vango hina vaakatiko va hi ngo xi aka hi mavoko ya hina so a hi lava ku mfumo wa hina u va u hi tshinela kusuhani u hi pfuna ku ri hi ta kota ku hi vana va hina va ri safety na loko va tshuna va ya kwala xikolweni hi swi tiva ku ri va hlayisekile kambe loko no vutisa vanhu sweswiwani ni ku n'wa mi ri kona mithiningi va ta tshemba kwa mi ri kona hi ku loko mi ya mithiningi n'we mi nga swi tivi ku mi hlangana mi la tawula hi nga hlangana va ku a mi ri na khalanga mi nga swi tivi ni na ku tshemba ku a ni ri koho ni la ku vula ku ri a ni ri koho mithinini ko va ku ndi na ku a mi tshamele le ndzhaku n'we lava a mi nga ri xiphemu xa hlengeletano n'we mi lo ti tshamela ivi mi ku hayi ta ya ka munghana lonene kumbe mi ye ka ha ri nkarhi luwa ku ri na MEC lava va nga hetelela va cinciwa eya lembe ra ku hela a ndzi ha la ku vula kahle ku ri ka ku ri MEC nga ku i cinciwile so a ndzi lava ku vula ku nga ku sweswi i cinciwile loyi a nga nghena a ndzi se mu landzelelisa ngopfu se lava va nga vulavula i mani i MEC okay MEC lava vo sungula va xisati i mani Violet ndzi chava ku vulavula vito ra leri ni nga ta ka ni nga ri ku hi so hi ta mi pfunisa ku yini voti swi vula ku na n'wina hi swi tshikeni siku mi nga ta va mi ri na vito mi ta kota ku swi tiva ku a ku ri mani hi ku loko n'we mi chava hina hi ta yisa ku yini mahlweni a hi tweni ni wun'wana mi yingiseri hi loyi i te vaka Mthimkhulu swilo swa beda la nghala yi le kusuhi na gede ya ka Malisa wa Xikimi kwala khwatini reriya so laha yi nga kona ku twakala ku yi dlaye xirodyani xa ka Malisa lavaya va tela ku ta yi teka va fikile na helicopter yi yime inenge ku ri yi ta teka timovha ti kona na ti-cage ti kona mara na maphepha ya ku huma ka Skukuza ku a yi tekiwi yi ta ka Skukuza ma kona mara mhaka leyi karataku sweswi hi nga ka yona hi nga yima hi yona sweswi i ku va ka lidede va ri va nga yi teki nghala yaleyo hi ku a ya vona yi fanele yi controla hi va ka lidede hi laha hi nga yima kona sweswi ha ri ku lweni na va ka lidede ku ri xana va vula yini loko va ku nghala leyi nga tekiwi ku ri yi karhi yi dlaya tihomu yi lo tshama kwala khwatini kwala khwatini ra ku ya adan'wini lava fambelaka hala dan'wini va fanele va va careful lidede yi ri lava va nga yi teka va yimi so ka haliwa na vona va ka lidede okay a hi sunguleni basa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Khensile Mani kosi na tya ukhe khensa swinene ku hlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 13 n'wina va ka kumani a ni ma swi ta ku mi khome mukhanselara wa n'wina laha loyi a mi n'wi rhumile namuntlha a nga swi twisisi ku endla ka yini hi ku loko a nga swi tivi hi lava mavito ku fanele ku tirha mavito lava ku Phet ute mani ute mi nga yi ka nhlengeleto wa mi huma mfamba mi nga swi tivi ku mi hlengeletana na mani sola ku tsutsuma sweswi swi yisiwa ka premier vo lava ku hi tereka n'wina va le ka kumani mi nga se tereka ni byeleni ku a mi byeriwe yini hi mani loyi a nga fika swi vula laha a nga swi vulanga a nga swi tivi yo kota ku hi fonela kambe a nga swi tivi swilo leswi a lava ku vulavula hi swona se n'we mi swi tivaku ni foneleni mi ni byela ku a mi tshembisiwe yini hamo ni fonela ka nomboro yale ya mina ya le xihundleni loko ni humile laha hi kota ku twa xiphiqo ku ri yini lava va ndzawulo ya dyondzo hi xiphiqo hi ta va kuma va ta vulavula hambi lava va nga kwala va tatana Gerald Sambo kumbe lava va nga ka ndzawulo ya le xikarhi hi ta va lava kambe hi fanele hi tiva ku n'we a mi tshembise hi mani se va ka kumani hi walowo ntirho ni byeleni ku
a mi tshembise hi mani a ku xi ta ku warini hi kota ku ya hi kongoma hi ku leswo hi ku ni chava ku loko nga n'wi tiva n'wi tivi naswona loko mi nga n'wi tivi swi vula ku hlengeletana ku ka vuriwa phela ku ri ku hlengeletana va vula va ku hlengeletana ya hina hi leyi hi hlangana na mani na mani na mani na mani hi swo hi kha hi vutisa swona tolo ka lava hi nge le ku lavisiseni mhaka ya vo ya timhaka ta aviation a hi kha hi vutisa ku a mi vulavula na mani na mani na mani ku ndlela na loko hi landzelerisa hi hi kha hi swi tiva ku hi landzelerisa mani na mani na mani se a hi pfariseni sweswo ya le ka kumani loko mi kume munhu a hi buleni hi ta kota ku tiva ku i mani munhu wa kona loyi kumani un'wana mi n'wi rhuma hambi loko ku ri ku hambi na tinomboro ta hina kambe tinomboro ya mi yi hangalake ngopfu buku sweswi loko ku ri ku hambi na yona fonani mindzuku hi nkarhi woluwa wa mani na mani kusukusela hi awara ya 12 ku fika ya hafu ku bela awara ya 12 hi kota ku twa ku xiphiqo xa n'wina i yini mec wihi a ri na vamani ivi hi kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni loko ri ku swi lava ku swi fika na le ka premier mandla ndlopfu hi ta swi fikisa hi leswi hi nga ta ndlisa swona ma hi vomaka ko ya hi ndlela yaleyi ya olova swi ta hi olovela sweswiwani a hi vulavuleni hi timhaka leti nga le ku endlekeni ka commission matitwa timhaka ti le ku endlekeni ka commission ku le ku vulavuriweni swiphiqo swo tala leswi fambelanaka na timhaka ta mafambisele ya maphorisa mi le ku voneni ka yini n'we ka mhaka yeleyo i mhaka leyi lavaka ku hi famba hi yona nhlekani lowu n'wina mi nge le ku yingiseleni mi kuma yini ka ntshamo luwa mi le ku voneni ka yini ka ntshamo luwa loko hi kha hi languta hi laha swilo swi fambaka ha koho hi ndlela yaleyo senta ri teka riqingho rero ka 0860 002 543 andaka leswi #XMA20 Best Xitsonga album EP of the year. hi lava va yimela ku langwa A. Shongi Shibuya B. Ntombi ya N'wagaza Manamina C. Sina Mphaka ni ta humelela D. Soli Makamu rirhandzi ra timovie E. Bliss Boy Mfana Kagaza F. J John the Big Baby Xitlhavi G. Mr Post munhu un'we ntsena H. DJ Mumba Magoji mambirhi I. Tani Boy ndzi tlangela mani J. Yisa wa tiko ndzi hlawule yena Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito album na leti ra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025. munghana na FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM akomba ndlela nakona ku eAfrika wa vulavula a hi twenini kumbe angula muku yini eka mhaka yaleyo ni nge ri ni lava hi bula hi yona kambe hi nga se ya mahlweni ni lava ku hi sungula hi hundzisa leyi ya ku va Lidette veri i nghala ya vona hayi va Lidette na veri nghala ya vona veri mi nga va karhati se na mi yingiseri i tlha mi nga cheli munyu mani mi nga cheli munyu veri yi de xirodani lexiya xa laya a xikimini mara se yi dye tihomu se yi dye tihomu kumbe ni vula ku xirodani se xi cincile se i tihomu na a swi tiva ku homu yi xirodani xin'we i tihomu hi vutlhelo ra timhaka ta vuvekisi kambe mi nga cheli munyu mi ku hano yi dye tihomu yi le ku dyeni ka tihomu ya timhaka ta nga hileswaku kun'wana na kun'wana ku na swiphiqo swa kona loko tshama kusuhi na ntanga wa swiharhi swiphiqo swa wesi sweswi swa ku va ku hano ve ku na nghala yi nga pohla ve ku na hi le ku tshama kusuhi na timhaka ta ku tshama kusuhi na ntanga sani ku ni la ku bula na vona nga ri swi le ku hlweleni se loko swi ri ku hlweleni swi vula ku hi ta twa wehe mingisero wa mina ka 0860 002 543 u nga tirhisa na nomboro yaleyo kota ku twa ku n'wangu lowa wu yini u kandziyisa rito ka 065 744 3911 mi va twile general Masimula va kha va vulavula va kha va nyika timhaka ta vumbhoni kusuka ka commission ya se a hi tweneni ku
ti famba njhani. A hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani. Enhlekani na vaxumi ePolokwane. Aye swa. Hambi ropa kumbe ri duma ku ri ritilo mhaka nkulu ka Matlanga Commission. Holobye Mchunu na Shadraka Sibiya va ri vambirhi va tlhome kumbe ku nghenisa tintiho ka mitirho leyi nga riki ya vona. Ni vula hi yini na lexi xi nga kona va nga xi vulavula General Mkhwanaza leswi vulavulaka hi National Commissioner swi nga hambana lahaya na lahaya hikuva loko National Commissioner va ri na matimba hi ku ya hi vumbiwa va na matimba a va byeleteriwi va susiwile va sayineriwa va ya ka vacation leave. Loko munhu a ri murhangeri wa xiyenge xo karhi loko a ri leave-ini na n'wi hlamuseta a ri leave-ini ku fana na leswi va nga swi vula matolo loko ni yingisela va ku ni ta vuya ni swi lunghisa sweleswo mi nga herisi xiyenge lexiya xi nga le KwaZulu-Natal hikuva xiyenge lexiya xi le ku tirheni ka swona hi swi vona hi yini na hi mbuyelo wa xona hambiloko ka ku xotanyana swa ti-resources kumbe swi nga va swa timali xi tshikeni ni kala ni vuya a leave-ini tanihileswi lowa 4 months a fikile exitulweni a nga Holobye Mchunu a ri ka rivilo ro jahela leswi a lava swona va byeletana ku na nhloko ya mafokisi a nga Shadraka Sibiya va sala va thebuleta mapapila ya ku dlaya xiyenge lexiya. Hambi swi ri tano loko va vuyile National Commissioner lava nga ku vulavuleni namuntlha ni nga ku va languteni a va va twanga i kale a tsala papila loyi ve nge i Sibiya ku nga ri ntirho wa yena va ku mukhalabye wa vanhu Mbuyangwani sayina ku hi herisa xiyenge lexiya a ti vutisela ku mukhalabye ku xi hela ni nyikeni nhlamuselo i wa swi tiva Mkhwanazi na si va ro loko mi ya ndyangu wa munhu eka mathebula ka n'wina a mo fika mi teka timbuti ta pet khala a nga mi teketela swilo swa yena a nga swi tivi magogonza mi ndhawuta se National Commissioner ku na yena Mkhwanazi a nga swi tivi lava nga vulavula timhaka ta ku va karhele ku va chava insubordination mati va swi va ra loko mo va mi ri ku tirheni kwalano mi za mi fika laha mi tekaka swiboho swo ka swi nga ri nawini a swi kahle swi nga antswa swi va ra loko mi tikeriwa kwalano mi nga pfumeli ku huma ka job description hi leyi mi nga yi sayinela loko mi teka munghana lonene swi nga antswa va mi tsema nhamu hi ku loko mi pfumela leswi mi nga tirheki swona eku hete ka siku mi ta va mi orhe endzilo wa makhamba se vo lo fika va phazama kwala National Commissioner va ku a ni ta pfumela loko swi endliwa hi xiphemu na ku a ni chava ku ta tsariwa amaphepheni insubordination munhu wo ala ku teka instruction hi loyi Mkhwanazi va n'wi vitanile na Thimpeto va ku herisa timhaka ta Mchunu herisa timhaka ta Mdluli wa general a ri ka intelligence i nga n'wi yisi ka ntsinyo i nga ndli nchumu we Mkhwanazi Mkhwanazi a ku hayi a ni nga swi koti nakona loko ni tsaleriwe papila hi loyi wa wena wa mutirhi wa wena a ni ngo lo n'wi khomela exibamu se swi nga hana bya mi ni susa ka ku ekita ku va National Commissioner hi mpela Mkhwanazi a ya tshama lembe a ya vuya ntirhweni ku tlula ku sivara wa mina ni ndla swilo leswo mi nga fanelangi ku swi ndla ni ri na matimba yo tirha se swo hetelela van'wani va ri na loko va kha va vulavula sweswi va twala ku a va vulavuli ku fana na leswi Mkhwanazi a vulavurisa swona swi nga va swi vanga yini swi nga va swi vanga hi xitulu lexi va nga ka xoho kumbe ku na timhaka tetiya ta ku ringeta ku sirhelela vumundzuku bya vona hi tlhelo ra ntirho timhaka ta ku sirhelela vumundzuku bya munhu swivara swi endliwile hi luya a nga famba a ya ka thandi ka Mthethwa a famba na Mkhwanazi ku yena wa wu vona ntiyiso i sirhelela vumundzuku bya yena bya ntirho. National Commissioner ta xitulu lexi va nga ka xona va tirhile Limpopo va tirhile Mpumalanga va tirhe tindhawu to tala ngopfu mapeni lama va nga na vona va nga ya wisa ehandleni ka ku xenga tiko loko va vulavula va hambana na leswi a swi nga ta va pfuna nchumu ku loko no mi hlamusela kahle commission leyi ya Matlanga a ya ha ri ya vona Mkhwanazi na vona National Commissioner kumbe President Cyril na vona hi ku a va ntlangi nchumu loko National Commissioner a va byela hi timhaka ta Mchunu na Shadraka Sibiya na loya wa xigevenga a nga jele Matlala i commission ya vamansi i ya vaakatiko sweswi tiko leri ri bola ri mbombomela hi lo nhwini sweswi commission
swile ka mavoko ka vaakatiko ku hlaya ka mukhwanazi a ku munhu a nga vuti tiko ra hina a ri vuta hi baloto ya ku vhota se national commission leswi va nga ku swindleni va tlhelela ka leswiya swi va swi nga humelela hi 2016 swa ku munhu a nghenelela mintirho ya van'wanyana luya venge minister Nathi Hleko i tshama a nghenelela ntirho wa mani wa director Mike Bright I'm sure mangitiva wa Robert Mike Bright hi ku Mike Bright a tiva timhaka ta ize ya fika ka constitutional call va seta aside asala a tirha se leswiya va swi ndlaku national commission hi ku chava hi ku veri na loko va tsala swilo leswi swa ku hi susa hi xiphimuphemu i susa njhani task team leyi nga ku tirheni hi ku nele foti ya ku tirheni i susa ku sala ku dlayeteriwa vanhu tiko ri mbombomela vugevenga byi ya mahlweni byi hi vulavula ku bya masiku hinkwawo hi mhaka ya munhu a ku pressurizaku i chava ku tsariwa misconduct mina swi va ra ku za ni tirha tindhawu to talatala ngopfu ni hleketa kun'wanyana ni nga vitana hi station commander na wa mafokisi va ni byela ku ni teka xiboho xo karhi lo ala loko ni heta ku ala ni tsala transfer ni ya tirha xitichi xin'wana ku tlula ku orha ndzilo wa makhamba namuntlha ni le ku tiphineni loko orha ndzilo wa makhamba swi va ri i ta famba na khamba leriya 100 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi siku ni basa leyiwani ya timhaka ta ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba le Limpopo ya timhaka leti ku nga na nghala mutual voice note luya ya n'wingiselo luya a ku kuna nghala ku na mbulavuleri kusuka ka hofisi ya MEC Chitereke Matibe ku nga Hitekani Magwetse imani hi twa ku kahle nghala leyi va la ku ya hi fuwa kwivo vengi ku vuriwa ku va ala ku veri yi tshike nghala yaleyo ya hina Magwetse Nhlekani Kalanga na ku xeweta vayingiseri ni pfuneni Botitekani ku na voice note mutual ku yiri n'wimile ku aleni ku nghala liya ku ndliwa xa n'wanchumu hi yona swi nga leswi i ya n'wina se mina ni tivutisa ku loko ku ri ku mi ala na yona mi la ku yi tirhisa yini n'wina va ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba Kalanga mi ngo ni sungula lani confirma ku nghala yona yi kona yi humile yi threatena vutomi bya community a swi tiva ku yi le makhwatini kwalaya a kusuhani na community kambe leswo yi le ku aleni and a hi le ku tirhisaneni na vanhu a hi ntiyiso Kalanga ku vulavula ntiyiso na ku vulavula na vona vo lava va tirhisanaku na ti-situation leti loko mi kuma ku na xiharhi xi humile ka reserve kumbe na le Kruger National Park hi tindlopfu hi tinghala va team ya hina yi kona a kusuhani lexi xi nga hi khomeleta sweswi i ku hi byeriwa ku hi mhaka ku ka hi yisa swinene loko hi tranquilizer ma swi tiva loko hi duvula xiharhi a hi duvuli xifa hi duvula ku xi tlela hi xi susa hi xi yisa kun'wana leswi hi byeriwa ku hi lava va nga na vutivi ka swiharhi na health ya swiharhi va hi hlamusela ku va langutisa the best scenario kumbe the best solution hi mhaka ku ku na risk yo loko hi kha hi sirhelela vanhu lava nga kusuhani hi nga tlerisa xiharhi lexiya xi nga ha pfuki se hi mhaka ku ka hi yisa na kona hi lo yimela ti-expert teto team ya hina yi kona kwala hi le ku tirhisaneni na vanhu hi lo yimela confirmation yo hi tirhisa method wihi sweswi ku sirhelela vanhu na ku sirhelela xiharhi ku ve mi kuma xiviko xa njhani hi tlhelo ra ku onha kumbe ku onhiwa ka nhundzu kumbe ku dyiwa ka swifuwo loko eka xifaniso lexi ku nga na nghala sweswiwani mi kuma ku yi onhe ku fika ku fika sweswi ku fika sweswi hi lo kuma report yo fana na leyi yi nga ka voice note liya yo ku na xiharhi xin'we xi nga dlayiwa hi nghala leyi
swa hi concern swinene mara hi khensa ku kuha munhu loyi a nga vavisiwa na loko ri ku hi mhaka ku xiharhi a xi ri xiharhi xa munhu ene ku na expense kwalano ho khensa ku at least sweswi ya ha ri khwatini ene hi langutise ku siku leri kumbe dyambu ri nga spela hi va hi contain situation xiharhi lexi susiwile vanhu va hlayisekile. Xiphiqo xexo xa ku loko ku va ku hisa ivi mi yimela ku ri rhenga xiphiqo xexo xa ku ta tlhe ku loko ri rhenga ku hetelela ku va na ku na xo se xi sungula ku jikajika se mi kuma ku xi ya mahlweni xi onha hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano kambe mi hetsela mu ku yini hi tekani loko xiyimo xi tetani hi ku ku na mikwetlembetano yimbirhi laha vanhu lava tshama kusuhi na ntanga wa swiharhi minkarhi yo ku tala va lwela swimbirhi vo sungula va lwela ku na van'wani va boxa ku dirata ku va kota ku ya ku riyeni ka swiharhi le ndzeni kasi ku na lava va nga na swifuwo va nga lavi ku swi nghena le ndzeni leri ra ku dirata va lava ku yi tshama yi ri kona se i nkwetlembetano wa muganga wolowo mi nga tsundzuxa mi ku yini tanihi ndzawulo hi nga tsundzuxa hi ku xo sungula lexikulu i ku swiharhi leswi i swiharhi swa hina swi promota tourism na ku endla mitirho ku aka mitirho ku vanhu va kota ku kuma swo dya ene swiharhi leswi i khale swi ri kona swa ha ri swiharhi leswi va swi vitanaku wild animals so loko hi tsema ti-fence ti va problem swinene hi ku ti-fence letiya swo sungula ta durha ku ti-replacer a swi olovangi se loko ti tsemiwile ku va na risk ya vanhu lava nga kusuhani ku va nga vaviseka na ku loko ku tsemiwa ti-fence hi hunguta swiharhi leswiya leswi swi decreasaku attraction ya tourism la ka reserve kumbe ka park yaleyo se ho kombela swinene ku a hi hlonipheni i treasure leyi nga na yona ya tourism na wildlife hi nga tsemi ti-fence hi hlonipha leswi hi nga na swona vo ti hitekani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa mina khalanga inkomi vo ti hitekani magwetsi va ka va vulavula hi timhaka leti ti nga le ku endlekeni hala va mbawula se lexi a hi fanele ku xi languta va ka hina i sweswo ku hi nga vi mukwana wa xinyayi la wa ku tsema hala na hala mi tsema darata ku mi la ku ya phasa timhala le ndzeni mi rivala ku loko mi phasa timhala a ma ha pfali darata leyi loko mi nga ha pfali leti ti nga hala tingala na tona ta huma ti ya handle kambe kun'wana a hi mhaka ya sweswo vanhu va tsema ku na tindlopfu na tona ta onha darata leyi lava va faneleke va yi lunghisa va nga yi lunghisi se i swin'wana swa leswi kumbexana swo swi fanele swi langutiwa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela imani ri teka riqingho rero kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela eka ku haxela kusuka a studio 2 hi ri va ku ta twa ka n'we hi mingisero wa mina ku commission ya hi laha mi nge le ku tweni ha koho va le ku vulavuleni na sweswiwani na swi tiva ku na nge le ku yingiseleni hi pfuneni ku twa kun'we mi angula mi ku yinga mhaka yaleyo hi tlhelo ra timhaka ta toleto hi ta bula na Professor Mabunda loko hi vuya eka mahungu ya misava ya awara yan'we se loko hi bula na vona faniso xa ku va le ku voneni ka yini kumbe va twa yini eka mhaka leyi yi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo handle ka sweswo hi ta tlhela nakambe hi bula na vamasipala wa Collins Chavani Berry tanihi masipala va kume layisense ya ku xavisa gezi xivutiso ku ta va ku loko va kume layisense ya ku xavisa gezi swi vula yini ka mina na wena tanihi vatshami va le ka masipala wa Collins Chavani 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ta ri teka riqingho rero eka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 06573911 hi kota ku twa ku tlhelo ra wena ra mhaka ku nga va ku ri rihi
hlonipha tindzimi ta van'wani u nga nyenyemuki ndhavuko wa van'wani hi kondletela vun'we. Munghana Lonene FM u tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena. Hi hlayisa ndzhaka. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela se yimani languta lava va nga ku va tirhise X hi kota ku twa ku bo va angula va ku yini ku staka timhaka leti ta commission na ntshamo lowu nga ko ele Pitori le la ku ngele ku vulavuriweni ku langutiwe ngopfu ka timhaka toleto leti ti khumbaka matshamele ya timhaka hi tlhelo ra ndawulo ya maphorisa. Ku na swivulavula swo tala leswi ngele ku humeni wongeti van'wani va teka nawu va veka mavokweni ya vona sweswo swa ku taniya kasi yin'wana leyi nga ta va kha yi languta loko hi vuya mahungweni ya misava ni nga vulavula hi yona i timhaka ta ku hi ta tlhela hi bula nakambe na khale ka premier wa Limpopo tatana Castle Matale hi ta bula na vona hi lava ku twa ku va ri yini vona ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na ku hundza emisaveni ka dokodela Norman Mabasa seke mhaka leyi lavaka ku va hi yisa mahlweni mhaka yaleyo ku ya mahlweni ku twa tlhelo ra n'wina hi ndlela yoleyo se nomboro yaleyo ya 0860 002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingisirelo nhleka Botet papa na vayingiseri va Afrika wa vulavula aye bote ni kombela ku mi saluta akenza n'wana mani ni kombela ku expressa disappointment ya mina hayi ku kumshani anti ni nga swi veka njhani but matwa loko wo teka munhu i n'wi veka exitulwini kumbe ka vurhangeri kumbe i n'wi thola fana va mulanguteri wa tinyimpfu ta wena ivi impela a ta ku minta langutela tinyimpfu ta wena ivi a ti bela ti ya dya hi tihayina a nga vi na nena a va phati yo dya marhumbu na nswanyi wa timbuti letiya na tinyimpfu letiya then later i ta swi tiva ku swilo leswi nga le ku endlekeni i swilo swo fana leswi ene le ankoveni leyi ku na maphorisa lama nge le hansi ma nge le ku tirheni hi vusweti hi ku tiyimisela vana va vanhu hala kun'wana va hlangana na swilo leswi va hlanganaka na swona ku ri ku le henhla lava nga va khoma va busy va kholuda na ti-politician ku va vona va kha va protecta swigevenga leswi hi nawu ku vona i ku fanele ku lwa na swigevenga leswi ku protecta vaakatiko va South Africa then swi ta fika kun'wana ange enough is enough a ta vulavula ti-explosive situation leyi a nga vulavula hi yona General Mkhwanazi ni kha ni n'wi saluta na yena se ivi nyamuntlha mi lava ku ta ku loko munhu a famba door to door a kha a campaign-a la mina ni ku na ku themba hi vhoti ya mina ni ta ku vuyisela laha exitulwini xa i nge ri ka xona ku ri ku xikongomelonkulu xa wena i ku wena i tifumisa hi tindlela tihi kumbe including na ku va i hoxa hina mavokweni ya swigevenga ku humelela yini you careless swona ni kha i kuma mali i ku leswi lavaka swona wena South Africa hina mfumo lowuwani wu ta hi dlayela tiko hi langutini hi matiko lawa va nga ta ka hina ku hi va nyiketa va ta fuma ku South Africa va ta endla kanana laha ku nga ta va na ntswamba na vuloma nyamuntlha future ya vana va hina a na ha ri sure ku yi ta va njhani ya vatukulu yona na laha ta vulavula yona ku hava xilo lexi nge le ku tirheni na South Africa kambe a swi nge cinci loko ka ku va na ti-commission ta muxaka lowu a swi ngo to cinca loko ka ku pfundumuka swihundla leswi swi ta cinca kwihi because the very same people va ha ri at the helm and ku vele ti-commission ti nga va kona ni kha ni nga doubt ti-commission leyi but political will yo i kota i cinca xiyimo hi ku ya leswi nge le phambeni ka wena hi le Zondo commission ku le ku humeleleni yini yona ku na lava nga flagiwa ku hi lava vanhu a va endla so va kholuda na ti-business people ku va wisa Eskom va wisa Dinel leyi a yi ri the best in the world matiko ya le handle na sweswi va kolota America hi mali leyi va nga humesa va ta xava switlhavatlhavani na South Africa ka Dinel vo ka va nga swi deliver tlhavatlhavani leswiya ku na timiliyoni leti va kolotaka America I think swi le ka range ya vo I think 500 and something million US dollars which yi fika kwale ka billion hi South African rand
se deliviwa ni singe pfuki deliviweni swo fana sweswo because dine liliya yi wini yi khisa mi matsolo a va swi koti no hakela vatirhi swi fike njhani laha Bothwell va tlange hi trust ya hina and believe you me la a nga ta pfuka futhi a pfukile a ya fola layini a ku i bakroso ka vanhu lavawani va nga hi dlaya so hikuva dlaya future ya tiko ma va dlaya future ya tiko hi va trustini mata munhu loko i n'wi trust a ta betray trust ya wena I don't know ku ni n'wi rivalela njhani munhu yaloye and a va stopi Bothwell a va yimi Mtsono wa ku nghena xitulwini just yesterday mara still hikuva ti leswi va nga ta swona ku ri va loyiwani Cele i fike a endisha over ka Mtsono ka tlhela ku be handing over because Mtsono i huntsha ka portfolio leyi ku lova handing over ku vona va fanele va ta ku tlhogomela look after them ku hi tindlela tihi hi letiwani tindlela ti humelerile Shadrack swi ya ku i promote njhani that guy was a dismissed wina xiphorisa hi samarini mina ku loko a ta vuya a nyiki a rewardiwa hi rank hi the next level aba second in charge aba the national deputy aba national deputy commissioner ka detection njani ku ri ku xilo xani xigevenga ava nhlongorini a xiphoriseni nemetwe so i expecta yini ka munhu wo fana loyi nemetwe Bothwell organization yale i expecta yini yena aka tiko va kuma vukorhokeri byi nemetwe mani kuma mahungu ya misava ni khensile Bothwell sile ka hina n'wana mhani sile mavokweni ya hina vanhu a cancer e awara yan'we mani kosi na tsauko hi lava na mahungu ya misava nhlekani eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Mativiliyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela inhlikani khalanga na muhumelerisi Njindani mina ku fikela sweswi leswi nga swi tela ka commission na mavonelo ya mina i ku swi practically impossible ku va minister Senzo Mchunu va nga tlhela va tikuma va wina ka xitulu xa vona so hi matwiselo ya mehe information leyi nga humesiwa ku fikela sweswi a yi ringanerile ku hambi ku ri vona president va nga swi kota ku va va yimisa nkulukumba luyani kumbexana va kuma minister wuntshwa wa nkarhi hinkwawo ku nga ri wo khomela nkulukumba loyi a vheta a yimisiwa hi ku vuxokoxoko lebyi nga lebyi kombisa kahle ku nkulukumba Mchunu va nghenise tintiyo na laha swi nga fanelanga enhlikani khalanga na muhumelerisi Njindani va ze va vula va thavile Dlamini malembe endzhaku ku no un'wana na un'wana laha ka vandla i na xona xikeletonnyana xitsongo kambe a swa ha ri swa ku i xikeleto xitsongo ko va dzima muhulu ku un'wana na un'wana i le ku swi voneni ku hayi a ka ha tumbeli nchumu loko mi ze mi vona holobye wa maphorisa kumbe ku vona mavarivari ya ku holobye wa maphorisa va orha ndzilo wa makhamba kumbe va tikuma ka va va na vuxaka bya kahle na makhamba kumbe vanhu lava onhaka kumbe va dyaku timali ta tiko na swigevenga hinkwaswo leswiwani swa tikomba ku se ku onhakile ku swi tikomba nga ku a ku poni munhu laha vanhu hinkwavo va ku va dzonini a ka ha ra munhu la nga basa swi tivi hi ta semba mani la tikweni inkomu khala inhlikani Bothwell aka Afrika wa vulavula Bothwell lama vula na Fanwe Raison Ngobeni Gandlani ka Khani le amuganga wa ka Davula Bothwell mina hi ku languta ka mina aka mhaka ta nkulukumba Masimula na nkulukumba Mkhwanazi swi tikomba kahle ku a va ri ku kavanyetiweni aka ntirho wa vona lowu a va ri ku endleni ku ze nkulukumba Mkhwanazi a yima a vulavula swi humela rivaleni ku hey hi le ku hluphekeni laha hluphekisiwa hi tiministara na ti-politician hi ku va tirha na makhamba lama nga ku hlaseleni la tikweni so lexi a ni ta vula xona a ni ta ku maphorisa a hi tirheni ku tshembeka hi ku hi tshembele vuhlayiseki aka n'wina loko tshe ku va n'wina mi endla mi tinghenisa ka timhaka ta vugevenga a hi swi tivi ku tiko leri ta hlayiseka na inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Se nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingiselo Munghana Lonene FM namuntlha loko ri ra vumbirhi siku ra vuntlhanu khomixini leya yi rhangeriwaka yi vitaniwaka Mandlanga Commission yi hetelele yi sungurile masiku ya nharhu leyi yi sungula a ku ri na Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Hi vulavurile loko yi sungula hi ku se swi vula yini leswi se vumbhoni byi nyikiwile la ku tlhelela nakambe eka mutivi hi timhaka ta sweswi swa ku lwisana na vugevenga Professor Dumisani Mr Quiet Mavunda bona va suka a College of Law a University ya Afrika-Dzonga. Hi lava ku bula na vona hi twa ku va ri yini ku xiyimo xitetani va twa yini va vona yini van'wani va ri mukhomishinara i vonaka a nga ri na matimba ku fana na Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Xana swi nga swi kombisa yini leswiwani swi komba ku xitori lexi National Commissioner va taku na xoho xi nga va xo makeleriwa kumbe va sirhelela vumunduku kumbe va na mhaka na swin'wana kambe ke i va ni twa vo vinyi va hleri ku vo va twe yini. Prof Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga i xota na vayingiseri. A khensa swinene Prof, hi khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina tanihi sweswi hi nga vula ku onge ti ta tirha ngopfu swin'we la tin'hweti letiwani hikokwalaho ka mitshamo ya leyi nge le ku yeni mahlweni. A hi sunguleni kwala ka ku n'we loko mi tshamini mi kha mi yingisela hi vurhon'wani na ntokoto lowu mi nga na woho mi le ku voneni xifaniso xa yini ku fika sweswi? Inkomu Khalanga i nkarhi wa ku va timbhoni ti veka leswi ti swi tivaka. Eku heteleleni i commission leyi yi nga ta na xiboho xo hetelela ku ri i mani loyi a vulavulaka swona, i mani loyi a nga tisa vumbhoni byo khomeka, i mani loyi a nga lo ti vulavulela a tshwatshwara swi nga ri na vumbhoni. So hi vonile commissioner Masimula Tolo a sungula vumbhoni bya yena na namuntlha boholo ya ku wiseni sweswi yi ta yingisela ku ze ku ya fika laha va nga ta heta siku ra vumbirhi. A hi swi tivi leswaku ri i ta nyikiwa masiku mangani kambe leswi a swi vulaka naswona hambiloko a vulavula a ri soft na yena i le ku vekeni ka swo karhi leswi commission eku heteleleni yi nga ta vula leswaku ri i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso Khalanga. Se loko ku ve xiyimo xi tetani hi le ku voneni xifaniso xa njhani ku se swi fika kwalaha ka ku van'wani va ri khomixani loyi a fanele a ri mukhomishinara Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Khomixani hi nga se ya kwalano Prof, a hi sunguleni la ka ku loko ku ka ku vutisiwa ku fika kun'wana ku vona ka ongeti mukhomishinara va na ku chava ka ku landzelela ku ya hi ku nawu ri yini ku fana na xivutiso xexa xi nga gimeta tolo xa ku wehe loko munhu u ta fika a ku lerisa swilo leswi swi tlolaka nawu u nga swi endla na mi ta tsundzuka ku va vuyavuye ko tala ngopfu ka mhaka liya swi yi nyika xifaniso xa njhani la? Swi komba ingaku hi ntiyiso commissioner Masimula chuhisiwile leswi a nga fika byeriwa swona hi ku i rhange a ku a nga pfumelelana na swona kambe endzhaku a ya a pfumelelana na swona leswi vulaka ku ri wa ti-contradicta yena hi yexe kambe sweswo swi ta vuriwa hi Mandlanga ku ri hi swihi leswi nga swa ntiyiso kambe loko ri ka xiyimo lexiyani Khalanga a swi fanele ku ri le hansi ri constable loko va ku nyiketa instruction wena wo landzelela i nga vutisi. Commissioner Masimula i le ka xiyimo xa kahle ku ri loko ku ri ku himpela leswo swi vulaku i ntiyiso minister a fanele n'wi yingiserile na loko a nga n'wi yingiselanga tanihileswi nga vula hi General Mkhwanazi a ta va a ri kusuhani na president a n'wi hlamusela ku ri ni nyikiwa instruction yo ka yi nga tshamisekanga wena president hi nga ni pfuna ku ri hi lunghisa mhaka leyi kambe i tikomba a nga
swi kotanga ku fikelela hi ku i lo hlamusela ku ri loko a hlamusele president i te no yena i ta vulavula na yena se ku nga va ku ri na ntiyiso na kwalano khalanga hi ku commissioner Masimula a nga fiki le Lithule House so minister wa swi kota ku ri na loko va vulavula na commissioner va tlhela va vulavula futhi le na president le va hlanganaka kona vhiki rin'wana na rin'wanyana so swa endleka kuma ku ri va fike va convinsana le ku ri no mina loko ni ri na commissioner ni ta n'wi byela leswaku hi le ku vulavuleni mhaka leyi kambe wena yana mahlweni se swi vula yini leswi loko va kha va vulavula leswi swi kwetlembetanaka eka ntshembo kumbe ku ke ntshembo loku nga koho exikarhi ka vaaki na maphorisa kalanga i xivutiso xa kahle xexo swi vula leswaku ri xiyimo xa criminal justice a South Africa xi le nghozini swinene hikuva hi dilana na vugevenga leswi lavaka ku ri government hinkwato department leti tirhisanaka na swa vugevenga na swa nawu ti fanele ti tirhisana se loko ku ri ku humelela swo fana leswi khalanga swa ku a ku na coordination a ku na ku tirhisana leswi vulaka ku ri va lava va accused-waka ku ri hi vona va yisaka vugevenga mahlweni va vone loophole ya ku criminal justice ya South Africa yi weak a va tirhisani so va kota ku capture van'wanyana ku nga va state capture xa vunharhu leswi Zondo a nga swi kotangi ku swi investigate swo humela rivaleni sweswi kwala ka ku xa vunharhu a swi humangi laha swi va mahungu nkarhi a wu lo fika sweswi ku swi huma kumbe ku nga ku ri na swin'wana swi nga le ku susumeteni i tipolitiki ti famba hi minkarhi timing ya tipolitiki yi endla leswaku ri mavandla yo karhi ya kota ku wina ti-elections so swi vekiwe kahle a hi swi tivi ku ri swi ta herisa ku yini ni nga ku khalanga a hi languteni siku rin'wana na rin'wanyana ra commission loko ku ri ku himpela leswi vuriwaka hi mayelana na minister Mchunu president i na wona matimba ya ku ka a nga yimeli commission ku ri ya fikelela makumu a nga ha teka xiboho kambe leswi kanakanisaka hi ku teka xiboho ku ri kusuhana ti-election swi nga endla leswaku swi backfire ka vandla ro karhi leri hi nga ta ka hi nga ri vuli laha moyeni khalanga kambe loko ma ha vulavula hi president onge ti vito ra voho loko Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi handle ka loko ri swi lo ntlula va vulavula a va ri khumbangi kambe onge ti ri nghenini ka vumbhoni bya commissionera Masimula va ri president va nghena loko swi te yini la president a ni ri hi yena chief of the armed forces laha tikweni so loko a hi nge hi laha le masocheni ku na instability president hi vona the last post ya ku va nga kota ku nghenelela va tisa mediation va tisa ku rhula ka loko ku ri na ti-internal frictions so na le xiphoriseni swi tano general Mkhwanazi u hlamusele ku ri yena i ringete matshalatshala hinkwawo a nga koti ku kuma xintshunxo kambe tanihileswi a nga muakatiko wa ku tiyimisela ku ri ku va na ku rhula laha tikweni i endle sweswi a nga swi endla hi ti 6 ta July so swa endleka kuma ku ri commissioner Masimula a nga vangi na vurhena bya ku kota ku ri no na mina ni vulavula ku ri ni le ku endleni ka swo karhi ku na deputy wa mina laha u endla hi ku rhandza ni swi twini namuntlha khalanga ku ri swin'wana leswi boha a swi teka yena Masimula a nga swi tivi leswi vulaka ku ri a ku ri na leswi swi vitanaka insubordination a nga xiphoriseni ku ri n'wina hi n'wina murhangeri kambe a mi tekeriwi nhlokweni khalanga kambe ku na muyingiseri un'wana a nga nghena la a ku yena yi hlamala na hi ku ene na muyingiseri loyi i na matimu ka timhaka ta ndhawu leyi a tirha koho a ku na hlamala ku munhu wo fana na va Lieutenant General Sibiya a va hlongoriwile emaphoriseni ivi va vuya jikijiki sive le xitulwini xa la hina mi tiva yini hi matimu ya General Sibiya hakunene a mativa matimu ya yena a hlongoriwile i lo wina case a ti-labour court tanihi un'wana na un'wanyani loko a ni nga lava ku hlanganisa vaakatiko enhloko tolweni ka siku ku na commissioner un'wanyani va n'wi vitana ku i Phahlani na yena a nga tshamisiwa kaya leswi nga na
swi nga endleka a wina case leyi a labour court leswi vulaka ku loko a vuyela hala xiphoriseni loko vo a tlhelela xiphoriseni swi ta vula leswaku ri commissioner Masimula i fanele a suka a xitulwini naswona ku se swi hlangana ngopfu ya kule ngopfu lero siku rin'wana na rin'wanyana i matimu leswi humelelaka la South Africa mara hi pfumela leswaku ri commission ya Madlanga yi ta na ti-recommendations kambe leswi ni nga vula na le ku sunguleni ku ri ku to va ti-recommendations leswi hi nga na ku tshembanyana ka swona Khalanga i parallel structure lexiya xa le parliament xi nga ta tlhexiya va vutisisa hinkwavo lava va nga ka commission ya Madlanga liyani i ndzwana leyi nga na matimu lama lumaku kambe commission leyiwani yi nga ha vula swibumabumelo swi leswi fana na swa Zondo commission swi nga tirhisiwi kumbe swi challengiwa a ti-court ku ringana malembe yo fika vo 5 hi ze hi ri vaakatiko hi rivala. So a hi hetiselen prof ni le ku languteni ku loko se xiyimo xi te tani swi nga va swi kha swi vula yini ha swi tiva ku van'wani va kombisa timhaka ta ku ha ri kule swinene loko swi ta ka timhaka ta commission leyi na matshamelo ya yona na leswi kumbexani swi nga hi nga vulaku hi ku swi languteriwile na valava tataka va tisa vumbhoni kambe ku fika sweswi hi ri yini hi xiyimo lexi hi nga eka xona prof ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku ongeti ku na ku kombetelana ngopfu ku hi tintiwu la a ho pfumela ku ri maphorisa lama ma nga yimisela ku tirhela tiko ra hina ya ta ya mahlweni Khalanga ya tirha mitirho ya yona ya nga languteli leswi nga ta humela ka commission hikuva loko yo va ya na wona ya ku a swa ntsana hina hi tshika leswi hi swi endlaka hi ku a ku na vurhangeri lebyinene hi nga tikuma hi ri ka xiyimo xo tika swinene already vugevenga byi nyike matimba so hi pfumela leswaku ri maphorisa hi ku angarhela va ha tiyimisele ku tirhela tiko ra hina leswiya swa commission hi ta twa hi swona loko se swi gimetiwile Khalanga. Ni kombela mi ni khomela kwala nundza xinavetisi xa 30 second ivi hi ta hetisela hi xivutiso lexi ni mi vutisaka xona ni nga siya mavhengeleni ya lamo ku loko ku chahiwa holobye Mqunu va kha va ku political killings ti hele hi 1994 a swi tiva ku swi nga endleka kumbexana swi nga ri ntiyiso ni nga xihlamula hi ku hatlisa xexo mi nga se xihlamula ni vula ku nga va ku ri nga ri ntiyiso leswi va tshahiwaku swoho ku va swi vurile kambe loko vo va swi vurile swi vula yini ka mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi vanhu lava nga lova hi nkarhi lowu wa tipolitiki xikombiso lexi hanyaku Sindisiwa Magaka kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingisela umkela lona FM imbulavulo lowu wa siku ra vuntseu ra n'hweti ya Mawuwana wu nga cinca timhaka ta matshamelo ya tiko hinkwaro hi ndlela yaleyo a hi mani tlhela ka Professor Dumisani Mr Quiet Mavunda kusuka University ya Afrika-Dzonga. Prof a hi pfuna nini timhaka ta political killings na swihehlo leswi nge le ku vuriweni ku holobye lava nga yima ntirhweni va nga va swi vurile mi angula mungwini. Inkomo Khalanga sweswo a hi ntiyiso na n'wana lontsongo wa swi tiva leswaku ri the killings to yelana na teto ti ya emahlweni endzhaku ka 1994 ku va task team liyani yi appointiwile a ku ri na Mierani commission leyi na yona yi nga ta na ti-recommendations swi nga endla leswaku swi tiyisisa ku ri the task team leya yi ya mahlweni na ntirho wa yona a ko va timhaka ta ti-budget na ti-terms of reference leswi a swi endla ku ri commissioner Masimula a renewa hikuva ku ri ti-6 months swo taniya mara ntiyiso wa kona i ku na namuntlha i swilo swo yelana na titenda ka ha ya mahlweni ku dlayiwa vanhu hi mhaka ya
ti-tender na ti-positions aka ti-party to hambanahambana na ka ti-party to ka ti nga ri tin'we mara xikongomelo ku ri xin'we xa ku va ku ta kumeka swo hoxa xikhwameni ya katika hayi katika khalani rendzo leri ri tikomba ra leyi prof se hayi mi nga yi heleli mbilu hi ta tshama kha hi gongonda ku hi pfuneni themba ku loko a vhikini swi nga ndla heta kambirhi kumbe kanharhu se hayi kambirhi ntsene khalanga namuntlha nampundzu a ni ri kwala ka xiyanimoya ma swi vona ni ta ze ni mi tsalela invoice leswin'wana hina hi ngheni helo hina hi vula ku hina mi nga vinyi va hina hi ta kambirhi kanharhu lava van'wana hina hi ngheni helo prof mi nga hi katsi no bula khalanga vaakatiko va fanele va tiva leswi humelelaka tikweni leswaku hi ta kota ku va hi hanya vutomi hi nga fambi ya xinyamini ni mi twile prof inkomu khalanga na vayingiseri I can't i professor Dumisani Mr Quiet mavonda lava hi bula na vona kahle ka ndo kusuka University ya Afrika-Dzonga va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona n'we mi ri yini hi ta mitwa ku na nkulukumba un'wana a nga ni rhumela swithombe swin'wana swo ka swi nga tsakisi leswi kumbexani tatana loko a lo ni rhumela ni nga se hlangana na tatana hi tekani Magwedzi a hi ta va hi kaka ngopfu ku va ri nghala liya yile ku ya teka na yi lo huma ni ko va na swin'wana swi nge le ku ndliweni ku veri yi tshame yi wisiwa nghala liya yi vekeriwe na tracker se loko ri ku vekeriwe na tracker leswi a swi vulaka ntiyisi ntangu lava nkulukumba loyi a ta hi hlamusela kahle hi ta kota ku twa ku kahle ku endleka yini i ri nkulukumba waloye wa ka Lidet a nga na ntiyiso eka radio ya rixaka nghala liya a yi lo huma tolo yi na masiku almost a week vanhu lavaya va tile va ta yi vekela nghala liya tracker nghala leyi yi dlaye homu leyikulu hi sonta yi dlaya donki timbirhi ivi yi dlaya na xirhodyana darata yona a yi kona yes but loko mina no suka ni ya dlaya xiharhi xa vona le phakati va ta ni khoma but sweswi hina vaakatiko hi dlayeriwa swifuwo hi nghala leyi va nga lo ta va ta yi veka nghala leyi Buddpet yi lo tisiwa a hi nghala leyi yi nga lo huma endzeni ka darata i nghala leyi va nga le ku yi brideni vanhu valavo a va susi nghala ya vona cause a hi leyi mbawula ntsena ku nga na khwati ai mani kosi na ti nhlekani Edzani nkowankowa ngiyani na le Gapane uyikhoka eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula ungayele leswi eka Afrika wa vulavula loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kume na swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeka na tinhundzu to yiva hi hina lava hi yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma twisisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa Buddpet loko ni la ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayele leswi eka Afrika wa vulavula ni mi vutise xivutiso xa ku loko hi kha hi hetisela sweswi ku xana mi ya endla yini ku ya mahlweni kuza ni vula leswi i mhaka ya ku mina loko ni tshame laha ni tiva ku vinyi va timhaka ta ndhavuko vuhina tanihi maAfrika hi n'wina tihosi se leswi ku nga n'we ti-custodian ta hinkwaswo leswi hi pfuneni
mi ya hi pfuna njhani kokwana leswi endla ndi ku rhandza hi swilo leswi because kahle Munghana Lonene u ni nhlahla ngopfu ku va ni muhaxi wa ku fana na wena xivutiso lexi xi nge vutisi hi mani na mani ndi khensa ngopfu kokwana ndi ri ntukulu wa wena ndi ri mehe hi ri vanhu lavezita hi teke xiboho leswaku because i tata leswi va ngo i public hearing ku twa swa ku vanhu va ri yini hi ta byela vanhu hi va mobilizer swa ku leswi hi nga swi pfumeli hi leswi nga ta swi endla swin'wana hi ta teka mhaka leyi hi ya hi lava review kokwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM komandela 25 timinete ntsena ku nga si ba awara yan'we eka nongonoko Afrika wa vulavula ni ku tshembisile ku ri ni ta vulavula na SG i meyara wa masipala wa Collins Chavani la ku bula na vona hi timhaka timbirhi mhaka ya ku sungula i timhaka ta ku tanihi masipala veri va kume langsese ya ku va xavisa gezi a ni tshembi ku na timasipala to tala la a Limpopo ti nga na langsese yaleyo leyi ni tivaku masipala i Polokwane loko ni nga hoxisi na Makhado kambe hambi swi ri tani hi ta twa vona ku loko va kume langsese swi vula yini ka vaaki na swoho madoroba lama va nge ma tumbuluxiwile hala ka Collins Chavani i madoroba wahi ka tindhawu tihi ndlela yeleyo hi vona i khansela SG Shadrack Gezani Maluleke meyara wa Collins Chavani meyara inhlekani hi mamkereni ka Munghana Lonene FM tani Buthet kun'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM a ni tivi ku ni fane ni ku hoyo kumbe ni mi khensisa ku va tanihi masipala mi kume langsese ya ku va mi xavisa gezi hi ndlela leyo kumbe ni ta mi khensisa loko se ni ta va ni swi twile ku swi vula yini leswi hayi mi ta langa loko se mi ta va mi swi twile na khensa meyara hi pfuneni ku swi vula yini loko va ku masipala wu kume langsese ya ku xavisa gezi muhaxi ha khensa ku va mi hi nyikile xikadani lexiwani xa ku va hi kota ku va hi burisana na vayingiseri va n'wina na vaakatiko hi ku angarhela loko masipala lowuwani wa Collins Chavani wu ta sungula ngopfungopfu loko ka ha endliwa xikombelo xa ku va na masipala haleno pfhumba ro sungula ra endla xikombelo lexiwani a ri fambangi kahle va komba leswaku masipala lowuwani wu ta ka wu nga koti ku va wu tiyimela hi tlhelo ra ku nghenisa timali wu ta yimela ku va wu kuma mpfuno eka mfumo wa le xikarhi ku nga ku hanya hi ti-grant hi mavulavulelo ya xinghezi ku fika kwalaho loko masipala lowuwani wu ta wu sungurile hi vile na ti-strategic session workshop la a hi ti nyika nkarhi tanihi vufambisi bya masipala hi ya burisana ku xana hi nga endla yini ku endla leswaku masipala lowuwani wu tikuma wu karhi wu lava leswi swi nga ta endla leswaku hi nghenisa mali hi hexe tanihi masipala hi nga yimeli ku va hi hanya hi ti-grant hi tekile xiboho xa ku yin'wana ya tindlela leti hi fanele hi ti tirhisaka i ku va hi endla xikombelo xa ku kuma layisense aka lava va fambisaka timhaka ta swa layisense ku nga vanese pfhumba leriwani ri fambile nkarhi wo leha swinene mahaxi swi karhi minkarhi yin'wani swi karhi swi nga fambi kahle ku va na ku getela ka meno kwala a xikarhi kambe a ku heteleleni mo ni komba ku eka mavhiki lama hundzeke layisense ya ku nghenisa gezi yi kumile tanihi masipala hi ri masipala wo sungula kusukela loko ta va ku sungule mfumo wa xidemokirasi na ntshunxeko hi 1994 ku va yi kuma layisense ya muxaka lowuwani layisense leyiwani yi hi mukhuva lowuwani hi endlile xikombelo hi karhi hi kongomisa ngopfu aka tindhawu leti mi kumaku ku a ku na nchumu a ku se akiwa nchumu ku ri wona masungulo ku fana na le ka Mavambe a Kingsview ku fana na le ka Malamele B extension ku fana na le wani a ka Majosi tindhawu letiwani loko hi endla application hi kongomise aka tona ku ri masungulo ku loko swi karhi swi ya
hi ta va hi karhi hi ndlandlamuka ku fana na ku nghena loko hi ri lawani a Kingsview ka Mavambi hi nghena halawani aka Mavambi ku ngheniwa aka Malamulele Township vuwa swi karhi swifambiso sweswo ndzaniso leyiwani yi ximudeni hi ndlela leyiwani hi kota ku va hi generate gezi hi hexe tanihi masipala hi ku tirhisa tisolar hi ta hi aka ti-solar plant leti nga ta connectiwa aka grid ya ka Eskom ku va yi kota ku phakela tindhawu ta hina gezi swi ta tlhela swi hi pfuna hi ndlela yihi Mahaxi na swi ta tlhela swi hi pfuna tanihi masipala ku va hi simeka ndzawulo yintshwa leyi nga ya electrical services leyi yi nga ta va yi karhi yi tiyimela hi yoxe laha ku nga ta thoriwa vanhu vo tala lava va nga ta va va tokoterile na ku dyondzela timhaka ta swa gezi aka ndawulo leyiwani ku ta va ku ri na vanhu lava va nga swi dyondzela ntsena a ku ngo to nghena munhu njhe na njhe ku ta fikelela sweswiwani tanihi masipala hi pasisile resolution aka council hi nga yisa aka COGTA hi kombela leswaku hi lava ku va hi cinca organogram kumbe nxaxameto wa vathoriwa wa vatirhi aka masipala hi kombela na ku cinca kumbe ku amenda IDP ya hina hi ku tekela enhlokweni pfhumba leriwani leri hi nga ta va hi ri na rona swi ta swi karhi swi pfuna swinene ku tisa mitirho aka vaakatiko hi yini ya dyondza a George Municipality laha masipala lowuwani na wona wu nga na ti-solar plant hi vona leswaku swi endliwa hi mukhuva wihi se hi leswi project leyiwani yi nga ta va yi karhi yi fambisa xiswona yi na masungulo yi ya yi karhi yi ndlandlamuka yi ya aka tindhawu letin'wani ta masipala swi vula ku loko ni mi twa kahle meyara mi vula ku vaaki lava va nga na miti ya vona namuntlha a va weli ka masungulo lama ma wela ka laha tindhawu leti ta ha tumbuluxiwaku leti mi nge ku nga se makiwa ku nchumu swi vula tano mara swi ta swi karhi swi khapa va karhi va hi nyika extension ya license hi kota ku va hi phakela gezi hi mukolo lexi tsakisaka i ku hi ta generate gezi hi hexe hi distributor hi xavisa xiphiqo xa gezi meyara i ku yiva man ve ri yiviwa ngopfu man ve swi fana na ku va i rindza vumbhoni byo tanihi mbangi a police station ve swi yiviwa ngopfu sweswo se mi ta ndlisa ku yini tanihi masipala ku vona ku mali leyi mi nga ndla yo gezi ya vuya vanhu va le ku yiveni Mahaxi mhaka yikulukumba leyi yi hi baku minkarhi yo tala i ku va ku nga vi na vuhlanganisi na vuakelani na ku burisana na vaakatiko ku va va na vun'winyi bya nchumu lowu mi nga ku endleni hi ku lexi hi la ku endla ka xona i ku masipala lowuwani wu nga fiki wu fikelela aka xiyimo xa ku wan'okisiwa hi ku a wu koti ku va u tinghenisela mali hi woxe a swi nga ta va nga swikweleti hi ku very muako wa n'wina tanihi masipala wu le ku tsandzeni ku hela wo tsandza ku hela kumbe wo va ku fambeni hi pace leyi n'wi mi lavaka yona ako wa hina wa ku aka tiofisi wu famba kahle hi na ku tshemba ku ri nge se hela lembe leriwani hi ta va hi karhi hi hetisa loko u swi vona u ri akule na loko u swi vona u nghenile swi hambane swinene ngopfu ntirhinyana lowu nga sala wu ntsongo ngopfu ku va hi kota ku va hi hetisa tiofisi letiya hi karhi hi tirhisa mapeni ya hina hi nga tirhisi ti-grant leti hi tikumaku aka mfumo hi ku ti-grant leti hi tikumaku ka mfumo ti kongomisiwile ngopfu aka leswi swi pfunaka vaakatiko hi ku kongoma so ni pfuneni ku man'wani maveriveri ni nga twa wo i ku mi la ku tumbuluxa ti-township tanihi masipala ni byeleni ku loko mi ku mi tumbuluxa ti-township mi vula yini ha ri aka pfhumba leriya ra ku va masipala wu kota ku va wu tiyimela hi woxe hi tlhelo ra swa timali aka njhekanjhekisano na tinhlengeletano leti hi veke na tona aka malembe ndzhaku
hi tekile xiboho xa ku yin'wana ya ndlela leyi nga ta endla ku masipala wa hina wu kota ku va wu tiyimela hi tlhelo ra swa timali i ku va hi sungula madoroba aka timasipala ta hina. A hi targetile leswaku hi ya sungula madoroba yo ringana 10 ku ta fikelela sweswiwani Mahashi. Hi fikelerile ti-applications leti kumbe swikombelo leswi nga pasa leswi landzelaka aka Xikondo, aka Amavandla kwala a Lokixini, aka Majozi. Hi rhandza ku va hi khensa hosi Xikondo, hosi Madonsi na hosi Majozi ku va hi nikile tindhawu hi tirhisana na vona va swi twisisa ku xivono lexi hi nga na xona tanihi masipala xi yisa masipala ka ndhawu leyi nga ta hluvukisa miganga ya vona. Tin'wana ta tindhawu leti mi kumaka leswaku ti pasile Mahashi ka ku va hi sungula madoroba hi vuntshwa kumbe ti-township hi laha ti nga ta private leti ti endliwaka leyiwani a Nandoni hi mfumo wa xivongo wa Mlenje na leyiwani aka Nkuzana laha ku nga na Nkuna Cross. Letiya i ta private madoroba lawaya ma ta va ma karhi ma ya emahlweni hi karhi hi ma seketela tanihi masipala hi laha swi faneleke ku va hi va seketela kona. Madoroba lawani hi ma endlaku Mahashi mana hi ma vula leswaku i ti-mixed use ma ta tirhisiwa swilo swo hambanahambana. Swin'wana leswi nga ta swi karhi swi tirhisiwa aka madoroba lawani i ku va vaakatiko va kuma ndhawu yo tshama ku nga residential, i ku va vaakatiko va hi tikuma hi karhi hi endla leswaku ku va na tindhawu ta ti-business lava nga ta ti sungulela ti-business hi voxe, ku va na tindhawu laha hi nga ta kota ku va hi reserve tindhawu ta ku va ku akiwa swikolo, titliliniki, ti-parks na swin'wana na swin'wana. Hi tlhela hi reserve tindhawu ta ku endla ti-light industries leti nga ta va na tona ti karhi ti pfuna leswaku hi kota ku va hi tumbuluxa swivandla swa mintirho, vanhu va kota ku va va ti tirhela hi voxe va tirhisa mavoko hi ku mintirho ya mavoko hi leyi yi kota ku va yi tumbuluxa mintirho yo tala Mahashi. A hi tseleni Mayor ni lava ku kamba ku minkarhi mi tivekele yihi, mi tivekele ku hi rini laha hi nga fika ku hi ku se swi sungurile leswiwani ku mi vulavula hi timhaka ta ti-solar plants, mi vulavula hi timhaka ta ti-township establishment. Siku leri hi nga ta ku hayi ma vona hala se switandi swi le ku xavisiweni kumbe hala se ku le ku yisiweni ti-bulk services, mi tivekele ti-timeline ti ka namuntlha ku ri 2025? Mahashi hi ku navela ka hina a hi lava loko lembe leriwani ri hela hi fika aka December kun'wana ku karhi ku va ku endliwa swo karhi hi ku ha ku rhumela xipano xa hina eMatoto va famba va karhi va ya aka timasipala leti ti xavisaka gezi va karhi va ri kuma aka Eskom va ya dyondza ku ti-department ta vona va ti fambisa hi mukhuva wihi. Hi na ku tshemba ku lembe leriwani ri nge se hela ku ta va karhi ku baleka ntlangu ya ngati. Mayor khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta mani ka ni mi kandziyisa la se lembe leri loko ri hela ni ta tlanga xinavetiso lexiwani ni ku lembe leri nga se hela ku ta ka ku baleka nhlanga ivi hi vona ku ku nhlanga yi baleke kwihi na kwihi na kwihi. Khenseli swinene Mayor. Hi khensile hambileswi ku nga sala swa Imbizo Mahashi. hayi na hela ka swose khenseli Mayor ko mera wa masipala wa Collins Chavana leswiya swa Imbizo swi hluphi ni hayi lavani very mani kambe lavani amo mathevula mi vulavula na yena mi twanana ku mi ta ndlisa ku yini kwalano hi ndlela yaleyo. Mi va twile va ri ka tindhawu letintshwa Kings View hi kwihi ka Mavambi i matlhelo wahi hi ta kota ku ku twisisa ku hi tsutsumela matlhelo wahi heyi na ri twa vito rere Kings View ni tshemba ku hi lomu ku tiyakiwaka ta mampela ke na hina hi ta aka hi mani hundza hi laha loko se ni vuya na khale ka premier wa Limpopo tatana Castle Mathala hi bulanyana kantsongo
hi leswi va tivaka so hi dokodela Norman Mabasa kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi hina tindzimi u nga yelele eka Afrika wa vulavula. ni mbutse xivutiso xa ku loko hi kha hi hetisela sweswi ku xana mi ya endla yini ku ya mahlweni kuza ni vula leswi i mhaka ya ku mina loko ni tshame la ni tiva ku vinyi va timhaka ta ndhavuko vuhina tanihi maAfrika hi n'wina tihosi se leswi ku nga n'we ti-custodian ta hinkwaswo leswi hi pfune mi ya hi pfuna njhani kokwana leswi endla ndi ku rhandza hi swolo leswi because kahle munghana lowunene u ni nhlahla ngopfu ku va ni muhaxi wa ku fana na wena xivutiso lexi xi nge vutisi hi mani na mani ni khensa ngopfu kokwana ni ri ntukulu wa wena ni ri mehe hi ri vanhu lavezita hi teke xiboho leswaku because i tata leswi va ngo i public hearing ku twa swa ku vanhu va ri yini hi ta byela vanhu hi va mobilize swa ku leswi hi nga swi pfumeli hi leswi nga ta swi endla swin'wana hi ta teka mhaka leyi hi ya hi lava review kokwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM timinete leta 10 leti a hi ti vekele ku hi ta bula na tatana Castle Mathale hi bula na vona hi timhaka ta verini timhaka leti ti fambelanaka na vutomi bya nena leyi nga etlela vurhongo lebyikulu kambe ke swi tikomba ongeti a hi le ku va kumeni nena leyi nga etlela vurhongo lebyikulu hi vulavula hi khale ka MEC lava nga hundza emisaveni dokodela Norman Mabasa kambe ke swi tikomba tatana Castle Mathale tanihi sweswi a va hi tshembisile ku hi ta bula na vona kambe ku fika sweswi swi tikomba haikho va tikomba va nga ri ku kumekini leswaku hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela yoleyo se ta va ringeta muhumelerisi ku twa ku va ri yini loko hi kha hi languta hi timhaka ta dokodela a hi lava ku ta vulavula na vona hi ku hi vo a va landzili va thola tanihi hi mo MEC hi ndlela yaleyo ka n'wina kumbexana mi nga va tiveku a ku ri dokodela tlhelo MEC hi lembe ra 2012 ku fika 2013 va tirhe ka tindhawu to tala ngopfu na le ka the South African Medical Association tanihi mutshama xitulu na koho a va tirha koho ni vulavula hi dokodela Norman Mabasa hi ndlela yaleyo se a hi ku hi lava ku bula hi twa ku voho loko va thola tanihi MEC a va vi va langutini kambe swi tikomba va vuye va cinca mihleketo n'we mi nga kusuhi na vona mi nga va byela ku leswi a va hi tshembisile a va ha ri ku kumekeni #SMA20 Most popular song of the year. hi lava va yimela ku langwa Bliss Boy featuring Life Enhle Tsulela Shamakhoma featuring DJ Slicker Marilani Black Myth featuring Bliss Boy na Una Rams Sheila Metro Beats RSA featuring DJ Fumza my number one The Crazer featuring Sign Free ni hava Monjoni Laker Stylist featuring J John the Big Baby na Salam the producer Ngomela Uchuza Soli Makamu rirhandzu ra ti-movie Musa Keys featuring Gaza Boys Bafana Bamali Rosa the Prod Ndiso Mtomi DJ Mumba Magoji Mapiri Mr. Post Munu Wensena Isawatiko Zihlawule yena J John the Big Baby Zunganenge Ngabza featuring J John the Big Baby Sunroof Ben 10 Wizzy featuring Moose Music na Side Free Ntombi ya Tsonga Ku vote ka xiyenge lexi rhumela rito risimu na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vota swo pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
a twanini ku mi hetsela mi ku yini va ka hina 0860002543 a hi pfumeleni ku tatana Castle Matala hi nge va kumi hi ta pfumela ku va hi vandle leswiya kambe va swi vitana yini va hi khomise pala a hi hela ku bula na vona ivi va pfumela ivi lava tirhanaka na timhaka va tirhanaka na timhaka leti ti fambelanaku na tiposter ka Munghana Lonene FM va endla hangalasa loko se hi la vulavula na vona riqingho ri la paleni se haya swi na mhaka xikwembu xi kona hi ta lava van'wana lava hi nga ta vulavula na vona hi nge heti nongonoko wa Afrika wa vulavula vhiki leri hi nga vulavulanga nchumu hi dokodela Norman Mabasa swi koteki swi nga antswa hi lava na lava ka Sama hi bula na vona hi ta twa kumbe va ndyangu kumbe un'wana va lava nga kula na vona kumbe va lava nga risa na vona loko risiwa tihomu hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hambileswi minduku hi ta va hi nga ri kona hi ta va hi ri ka Sekhukhune hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kona hi languteka timhaka ta ku tlangela siku ra ndzhaka kambe n'wana mingiseri hi loyi enhlekani minjhani butata vutomi na hi pfukini n'wina minjhani hi pfukini a ni lava ku nghena ka la xiphorisa leyi hi xikalavito a hi tirhisani rito ka mhaka leyi ya maphorisa ku hava rito rero ra xiphorisa matini leyi ya maphorisa ya ma vona Boetpet eka ntirho wa president loko hi langutile president va tikombeta va nga ri ku endleni ka ntirho wa vona ni tshemba ku loko ma ha ri ka ndzawulo ya dyondzo tani mudyondzisi a mi tirha under principal and the principal ntirho wa principal ya ku endla yini i ku vona ku ri vadyondzisi hinkwavo hi kota va fanekele va tisa entirho wa vona ka principal a ta vona principal ku ri vanhu lava va nga laha tanihi murhangeri va fika kwini syllabus va sele kwini syllabus eka nkarhi wa sweswi lava va ku dyondzisani hi ti-weekends hi vona lava va kumaka mpfumelelo ka principal ku ri okay leswi mi nghenisana ku hi syllabus mi fanekele va fanele va kume mpfumelelo ka principal ku ri va vite vana va ta nghena after hours kumbe ti-weekend so loko hi langutile president swi tikombeta ku eka ntirho wa ti-premier ta hinkwato a va le ku chekini ku a va kumi ti-record ta mintirho ya vona lava va ti-premier ku ri premier wa mehe ka sweswi leswi wa dyondzo wa langute ntirho wa yehe wa xiphorisa wa endla ntirho wa yehe so yo mhaka leyi a ni vona ku a ku fanekele ku endliwe rhengu rin'wanyana like kokwala ka ti-radio va endla ku ri en'hwetini ku nghena premier yin'we ya tindzawulo hinkwato va nyikete etiko ti-feedback ta ti-progress ta vona nametro papa a hi gimetani kwala nongonoko wa hina u ta gimeta kwala nongonoko Afrika wa vulavula u ta gimeta kwala hi ku tisela wona mundzuku kusuka kwele hi nga vulavula hi koho hi ku hi ta va hi ri koho ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi rambe hi premier wa xifunda dokodela Phophi Ramathuba va ngeteri a hi teni hi ta vona ku timhaka leti ta ku tlangela siku ra ndzhaka a Limpopo hi ta swi fambisisa ku yini se hi ta va hi ri le eka Sekhukhune eka masipala wa Fitaghomo loko ni nga hoxisi hi laha hi nga ta va hi ri kona hi ku tisela nongonoko wolowo kona twi handle ka sweswo mani nongonoko wa dzumba na mina wa landzela hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mani Nkosi na Chauke va landzelela mahungu ya misava ya awara ya 2 mana nhlekani lowunene mi tiphinani ni vula n'we na vula nga kala tlhelo ka n'we tata Edzani Nkowankowa Giyani na Lekapani uyikukakahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosi na Chauke